Dobro jutro, poštovani gledatelji. Evo nas u drugom satu našeg druženja. Na početku emisije idemo vidjeti šta to kažu reporteri na zadatku. Reporter na zadatku ovoga jutra je naša Zorica Jorgić, koja će govoriti o toj temi da Bosna i Hercegovina i ove godine svečano obilježava Međunarodnu sedmicu podizanja svijesti o prevarama. O čemu tačno je riječ, reći će nam u narednim minutama naša Zorica. Zorica, dobro jutro. Dobro jutro, Marcela, tebi. Dobro jutro svim gledateljima širom naše Bosne i Hercegovine. Međunarodna sedmica podizanja svijesti o prevarama prvi put se održava u Bosni i Hercegovini. Počinje danas i traje do 22. novembra. Više informacija imaju naši sagovornici. Naš prvi sagovornik, odnosno sagovornica, je gospođa Elma Delalić, projektna koordinatorica ove inicijative u Bosni i Hercegovini. Gospođo Delalić, dobro vam jutro. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Recite nam, zašto Bosna i Hercegovina se pridružila ovoj inicijativi baš evo ove godine? Pa dakle, Međunarodna sedmica podizanja svijesti o prevarama ili Fraud Awareness Week je globalna inicijativa koju je 2000. godine pokrenulo Udruženje certificiranih istraživača prevare kao najveća svjetska antifraud organizacija. Dakle, ne može se poreći činjenica da su problemi prevare i korupcije ogromni u Bosni i Hercegovini u različitim segmentima društvenog i sociopolitičkog razvoja. Dakle, svjesni nekih negativnih statistika, svjesni važnosti o podizanja svijesti zapravo o nužnosti borbe protiv finansijskog kriminala, prevare i korupcije, mi smo odlučili ovu inicijativu po prvi put obilježiti u Bosni i Hercegovini, zajednički dakle sa nizom partnera, te svakako zadovoljstvo nam je reći da se ova inicijativa po prvi put dakle obilježava pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Željka Komšića. Koji su ciljevi ove inicijative? Pa dakle, kao što sam već pomenula, mi želimo ojačati saradnju između različitih aktera razvoja Bosne i Hercegovine. Želimo da zapravo razgovaramo sa ljudima, da kažemo građanima da postoje institucije, da postoje tijela koja se bori protiv korupcije i da zapravo budu svjesni da postoje neki rezultati, jer analize su pokazale da je osviještenost građana o tome nedovoljno velika i da ta tijela zapravo ne govore dovoljno o aktivnostima koje rade. Čak smatram da zapravo i mediji imaju značajnu ulogu o tome, imaju značajnu ulogu u prevenciji korupcije. Upravo je to zapravo bio jedan od ciljeva ove inicijative, informisanje građana i svakako podizanje svijesti o ovim važnim pitanjima. Koliko su BiH građani osviješteni, odnosno koliko svjesno čine, pa recimo i te koruptivne radnje? Pa analize pokazuju da zapravo to često i nije svjesno. Percipiraju korupciju, da tako kažem, normalnom praksom. Ono što mi želimo uraditi je pokazati građanima da zapravo sve počinje od nas, da je uloga pojedinca izuzetno značajna, te da počnemo malim koracima, malim ali značajnim. Recite nam koji su to modeli koji bi se trebali primjenjivati evo, i protiv mogućih prevara i korupcije? Pa dakle, naši partneri u ovoj inicijativi, što su različita policijska tijela, agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, upravo će dati odgovore na ta pitanja, da tako kažem, i ići u srž materije. Gospođo Delalić, hvala vam na izdvojenom vremenu što ste govorili za televiziju Bosne i Hercegovine. Hvala vama puno. Ostajemo pri istoj temi. U nastavku razgovaramo sa našim drugim sagovornikom, gospodinom Emirom Ibiševićem, direktor za usluge porezno-regulatornog savjetovanja i računovodstvo. Gospodine Ibiševiću, dobro vam jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. U kojoj mjeri su BiH građani zapravo izloženi prevarama? Pa rekao bih u značajnoj mjeri, ali ono što je bitno reći da to nije Bosna i Hercegovina izoliran slučaj. Prevara se dešavaju širom svijeta i samo što je razlika između država jeste koji oblik prevare je najzastupljeniji. Ono što možete primijetiti globalno trenutno je trend da su online prevare te koje su značajnom porastu, a to se dešava trenutno i u Bosni i Hercegovini s obzirom na progresivnoj informatizaciji i sve većim korištenjem online mreža. Tako da ono što je bitno i što želimo da postignemo ovom sedmicom jeste da se osvijeste građani kakve tu sve vrste prevara postoje, tako da će to su neke od tema koje ćemo se dotaći tokom ove sedmice i da kao takve je bitno da sagledaju i da vide na koji način mogu da odreaguju
naravno kao građani, a i kao predstavnici pojedinih tijela, jer nije samo, kažem, građani ti koji trebaju da prijavljuju koruptivne radnje ili određene prevare, nego su to i predstavnici kompanija, to su predstavnici institucija, opština i tako dalje. Kako evo građani na koji način i gdje da prijave korupciju ili eventualnu prevaru? Zavisnosti od oblika. Naravno, mislim, kažem, bitno se informisati koji je pravi kanal, tako da biste postavili željene rezultate. To mogu biti i policijska tijela, kao što su SIPA, na primjer. Zavisnost, naravno, kažem, opet od vrste prevare ili korupcije. To može biti generalni policijski organi ili ako je određena specifična vrsta korupcije, imate i agenciju za sprečavanje korupcije, koja ima čak što više i anonimne kanale putem koji možete izvršiti prijavu. Tako da je bitno upoznati se koji su to kanali, tako da možete na najbolji način da odreagujete. Koliko su identiteti građana zaštićeni, jer svi smo mi nekako u strahu? Mislim da to je vrlo važno pitanje. U zavisnosti od slučaja do slučaja. Evo, na primjer, kad uzmete u obzir, na primjer, određene porezne prevare, vi imate anonimne kanale putem koji možete to prijaviti. Dakle, bez ikakvih mogućih reperkusija. S druge strane, postoji određene, recimo, da kažemo, korupcijske radnje koje možete da prijavite. Međutim, identitet kao takav će biti da kažemo, objavljen, međutim ne može biti anoniman iz jednostavnog razloga što postoji taj zakon o zaštiti uzbunjivača koji predviđa takve situacije i zaštićuje takve ljude. Tako da u principu imate ta dva modusa i naravno, kažem, opet potrebno da se upoznati koji je modus za vas najbolji. Gdje je korupcija u Bosni i Hercegovini najviše zastupljena? Zastupljena je, hajde kažemo, u velikoj mjeri u svim institucijama. Samo kažem, a to je opet govorim, nije samo Bosna i Hercegovina izolovan slučaj, to nalazite se širom svijeta. Samo je razlika u tome u Bosni i Hercegovini, rekao bi, dvije pojave koje su vrlo bitne. Jedna od tih pojava jeste da su interne kontrole veoma loše u našim institucijama, organima i pojedinim tijelima, tako da je potrebno poboljšati te interne kontrole da bi se ovakve radnje spriječile. I s druge strane, da kažem, neosviještenost, šta to predstavlja korupciju. Jer kad pogledate unazad, hajde kažem 50 godina pa do ovog današnjeg dana, bilo je najnormalnije da vi kad idete u posjetu doktoru ili bila određena operacija, da vi tamo određeni iznos ili platite ili donesite određeni poklon ili nešto. To se smatralo normalnim. Međutim, to nije, da kažemo, neka normalna pojava za zapadne evropske države, jer to smatra također koruptivnom radnjom i ono što možemo primijetiti da taj trend se smanjuje po posljednjih par godina i to vjerujem da ima veze sa osviješćenošću građana. Koliko su zakoni usklađeni da bi ova inicijativa imala maksimalan učinak? Pa, rekao bi, u dobroj mjeri su zakoni usklađeni, međutim, ono što nama predstoji u narednim godinama jeste da se dodatno uskladimo sa najboljom praksom i ono što smo krenuli da radimo, da se usklađujemo sa EU regulativama, jer ipak te države su primijenile određene dobre prakse koje mi možemo definitivno prenijeti u našu državu. Što se tiče same inicijative kao inicijative, mislim da je bitno involviranost medija kao što su vaši mediji i ostalih stakeholdera koji su dio ove cjelokupne sedmice, tako da što više proširimo svijest, što više informacija da kruži među stanovništvom i privrednim licima i da na pravi način da znamo kako da odreagujemo kada upoznamo se s određenim radnjama. Gospodine Ibiševiću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, čuli smo što kažu naši sagovornici koji su preporuke protiv prevara i korupcije, a ja ću još istaći da je naša medijska kuća BHRT medijski pokrovitelj ove inicijative. Studio